Nepal's Central Zoo has got a new member, which has now started attracting visitors of all age groups, from children to the elderly. Dubbed the Ghost of the Forest, a female black panther has been drawing crowds at its enclosure from the very first day. Rescued from the Ilam district in eastern Nepal on September 2, the black panther has been on display since Wednesday. ले मा त हिजोबाट कार्तिक 26 गतेबाट राखियो हैन र यो चाहिँ रेस्क्यु गरेर आइसकेपछि हामीले अलि समयलाई क्वारेन्टाइनमा राख्यौं हैन र यसलाई चाहिँ नि तपाईको सामान्य मेडिकेसनहरु त्यस्तो सिरियस इन्जरी त थिएन तर सामान्य मेडिकेसनहरु हामीले गर्यौं यसले खानेकुराहरु चाहिँ के प्रिफर गर्छ हैन त्यो कुराहरु चाहिँ नि खान्छ कि खाँदैन त्यो कुराहरु हेर्यौं हैन र अहिले चाहिँ अब सबै कुराहरु एकदम नर्मल सामान्य भइसकेपछि चाहिँ यसलाई रिलिज गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर अनि हामीले एक्जिबिटमा चाहिँ हामीले राम्रो एक्जिबिट पनि बनाएका छौं राम्रो इन्डिजमेन्ट पनि गरेको छौं त्यसको एक्जिबिटमा रिलेटिभली राम्रो स्पेस पनि छ त्यसको लागि चाहिँ त्यसलाई त्यो भएर चाहिँ हामीले अहिले रिलिज गरेका छौं हिजोबाट यो अहिलेको चाहिँ नि यङ फिमेल हो हामीसँग लगभग चाहिँ 3 वर्षको अन्दाजी अनुमानको छ हैन यो चाहिँ र यो चाहिँ उता पूर्वी इलामबाट चाहिँ हामीले रेस्क्यु गरेर लिएर आएको र यो हेर्दा यो चाहिँ एकदम कमनली चाहिँ देखिने चाहिँ होइन अरु चितुवाहरु चाहिँ अब काठमाडौँमा अस्ति भर्खरै हामीले यहाँ पनि सुइसामेसीमा एउटा चितुवा रेस्क्यु गर्यौं हैन त्यो र यो प्रजाति चाहिँ एउटै हो तर हेर्दाखेरि चाहिँ फरक छ यो कम्प्लिटली कालो छ त्यो चाहिँ फरक छ अब अहिले चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ लगभग धेरै समयको चाहिँ ग्यापमा चाहिँ यो चितुवा हाम्रोमा आइपुगेछ A black panther is not a separate species but a common leopard with a genetic mutation called melanism, which darkens its coat and hides its spots. These melanistic leopards are extremely rare. Nepal's National Zoo previously housed one rescued from Okharpawa in 1996, but it died within 2 weeks. Now, nearly 3 decades later, a new black panther has arrived and is already drawing many visitors. This is the first time I'm seeing something in this species of cat, and I feel like this is one of the most mesmerizing things that I would ever witness. And yeah, it's a really rare thing to see something called black panther in the zoo. And yeah, I was really captivated, and it was something really, it blew my mind actually. Melanistic leopards are occasionally spotted around the Kathmandu Valley. A 2024 study by the Central Department of Zoology confirmed 5 such sightings near the valley. Surrounded by forested hills, the region hosts common leopards, which rarely turns melanistic. Researchers now call for detailed studies to better document these rare black leopards and develop conservation strategies for apex predators in the valley's increasingly fragmented habitats.